Zdravo svima, moje ime je Božica. U današnjem videu govorit ću o 6 trikova za legalno umanjenje poreza. Pod 1. Umanjenje poreza na osnovu gubitka iz ranijih godina. Pod 2. Ispunjenost uslova za priznavanje troškova. Pod 3. Nedokumentovani troškovi. Pod 4. Korišćenje privatne imovine u poslovne svrhe. Pod 5. Zapošljavanje i poreske olakšice. I pod 6. Preknjižavanje. Evo kako vam to može pomoći da uštedite svoj novac. Ako ste u prethodnih 5 godina poslovali sa gubitkom, možete to iskoristiti za umanjenje dobiti u tekućoj godini. Također moramo voditi računa o ispunjenosti uslova za priznavanje troškova u poreskom bilansu. Tako, na primjer, otpis potraživanja možemo priznati samo ukoliko su potraživanja utužena, ukoliko se radi o nekim vrstama poreza, porezi moraju biti plaćeni, kao što je slučaj sa ličnom zaradom preduzetnika koja mora biti isplaćena. Svaki trošak mora biti dokumentovan, nedokumentovani troškovi, to jest troškovi bez računa, se ne priznaju. U ovom slučaju nemate pravo odbitka ni PDV-a, a poreska kontrola može vam obračunati i dodatne poreze. Ukoliko koristite privatnu imovinu u poslovne svrhe, možete iskoristiti određene pogodnosti. Ukoliko, na primjer, koristite svoj privatni automobil, možete sklopiti ugovor o zakupu automobila i koristiti troškove goriva, a ukoliko, na primjer, imate svoj mobilni telefon registrovan na svoje ime, možete ga prebaciti na firmu i koristiti i ove troškove. Ukoliko vam se javi potreba za zapošljavanjem lica, možete se konsultovati sa stručnjacima i vidjeti koje su adekvatne poreske olakšice za vas. Za početak možete koristiti i programe Nacionalne službe za zapošljavanje, kao što su Moja prva plata i Stručna praksa. I na kraju tu je i preknjižavanje. Ukoliko na pojedinim karticama poreske uprave imate pretplatu, tu pretplatu možete iskoristiti za plaćanje dospjelih poreza. Nemojte da vaše prilike ostanu neiskorišćene. Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati i zakazati vaše konsultacije. Do tada, lajkujte ovaj video, podelite ga sa prijateljima i zapratite naš kanal za još korisnog sadržaja. Vidimo se!